Assalamu alaykum, hurmatli ko'rarmanlar. Mana Olma-ota qalasida avtorenk Barsga keldik. Videorolikni boshlaymiz. Bir shetidan hozir birinchi mesh 140-96-yilgi 3 ta 2 объем avtomat korobka 4 million 200 cenasi. Вот telefon nomer. Assalomu alaykum, brat. Salon. Asıqlay түсір деп айтқан кешегі алдыңғы воскресенье видеоларында айтты, көп комментарияларда жазылған. Асықпай түсір деп мотор жағынан да. Келесі Nissan. Assalomu alaykum, brat. Qay yilgi mashina? 12. 12? Qancha deb tursiz? 6 million. 6 million. 12-yilgi. Archag'ini. Telefon nomeri aytib olamizmi, brat? Telefon nomeri aytib ol. 702 702 525 Aha. 5696. Aha. O'sha nomerga xabarlarsizlar bo'ladi, do'stlar. Eslib unutayotgan bo'lsangizlar, o'sha mashinani kelesi Toyota Camry 2005-yilgi 5 million 200. Do'stlar, telefon nomerini aytpag'ansin deysiz.lar, o'sha videoni ko'rayotgan kezingda stopni bosib ko'ruga bo'ladi telefon nomerini. Salon javiq. Toyota Hilux тоже. Kimniki mashina? Assalomu alaykum. Qay yilgi? Aha. Qancha deb tursiz? 4. Telefon nomeri aytib bo'ladimi? Telefon nomeri. Зачем? Xabarlasa oladigan odam bo'lsa. Я здесь стою. Aha. O'sha yerda turman. Kelesi Audi. Assalomu alaykum, brat. Здравствуйте. Qay yilgi mashina? 93 год. 93. Qancha deb tursiz? 3 миллиона 250. 3 million 250. Telefon nomeri aytib olamizmi, brat? Yo'q. Hyundai 20-yilgi 1.4 объем. To'g'ri, telefon nomeri yo'q, do'stlar. Sürüli hojati yo'q. Toyota Camry 45lik Yevropa 2009-yilgi 2.4 объем avtomat korobka 6 million 500 so'rabdi. Assalomu alaykum, brat. Kelesi Kia 2007-yilgi avtomat korobka 3 million 800 so'rabdir. Bu telefon nomeri.
Mashina jabıq. Kelesi Hyundai 2018 жылғы 19 1.6 объем автомат коробка. Salonunu qaraymiz dostlar. Осылай түсірген жақсы қайта. Bir saatten gibi işini sürsün. Aksi. Запаски не схватим, друзья мои. Labas 4 rezine var. 4 rezine var. Zimni arttır. Aha. O. Kelesi. Ford Edge deydi. 2007 жылғы 3.5 объем автомат коробка. 7 миллион 800 сұрап тұр. Телефон номер. Келесі Мерс 97 жылғы объем 2 автомат коробка 3 миллион 500 сұрап тұр. Вот телефон номер достар. Машина жабық. Sürme deydi. Kelesi Hyundai 2018 жылғы 1.6 объем автомат коробка 7 миллион 500 сұрап тұр. Салон ашық. Toyota Camry 30'lık 2003 жылғы 2.4 объем 6 миллион сұрап тұр. Нөмері 700 731 31 41 нөмері. Салон ашық. Kelesi Hyundai 2018 жылғы 1.6 объем 7 миллион 900 сұрап тұр. Кожаный салон нөмері. Иесі ішінде ұйықтап жатыр.
Kelesi Toyota Auris 2008-жылғы 1.6 объем автомат коробка 5 миллион 200 сұрап тұр. Номер. Kelesi Toyota Corolla 2011-жылғы 1.6 объем автомат коробка 6 миллион 200 сұрап тұр. Телефон нөмірі міне. Şimdi қарайтын болсақ, Kelesi Toyota Auris 2008-жылғы 1.6 объем автомат коробка 5 миллион 200 сұрап тұр. О телефон нөмір. Салон. Kelesi Hyundai Senegi жоқ жазылмаған. Toyota Auris Europis дейді. 2007-жылғы 1.6 объем 5 миллион сұрап тұр. Ол телефон нөмірі 707-905-35-94. От қараймыз қазір салонды. Kelesi Toyota Camry Europis 2005-жылғы 2.4 объем 6 миллион 700 дейді. O telefon nömer. Kamu şaşlıki. Orada. Tabii armanı çırarsın. Yıkıntaysan bir zaman. Gelin de televizyonlar var. Böyle tabaklar var. Gelin. Baksana da gelin. Yaşlı kloplar var. Bunu plagman kordaksını ne yaptın? Toyota Camry 35'lik 2005-жылғы объем 2.4 американец второй хозяин. По отличное состояние дейді. Нөмері 5 миллион 800 сұрап тұр. Салон.
Boşaşlık orada. Knop flagman. Kelesi mashina Toyota 96-жылғы 2.2 объем 3 миллион 800 сұрап тұр. Telefon nömeri. Lexus 300 be. O dağısı Altır перезвал. 2000-жылғы объем 3 куб. Telefon nömeri 778 360 87 066 4 milyon 850 бағасы. Salonunu қараймыз. Adamlar қарап жатыр olur. Kelesi Kia. On 6-жылғы ма? 1.6 объем автомат коробка 6 миллион 400 сұрап тұр. Салоны. Сколько вам было? Kelesi Mercedes 2002-жылғы 3.2 объем 6 миллион 400 сұрап тұр. Нөмері. Kelesi Lexus 300. Только telefon nömeri var. Бағасы жоқ. 2001-жылғы объем 3. Мына машиналар алдыңғы видеода түсірілген. Достар, полный рет түсіріп шықтық. Арнаға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарийде пікір қалдырамыз. Келесі видеоға үшін пока деп қаламыз.